Shubor nakaslem jong udongsan hima. Haka arpo terek upanai rempang arja arpui. Kahinyotrap Youth Council sangkime klayo biang man peniada kasna trekam ke jongka daga bapenten semai yakin ongket kam manikong jongka hinyotrap Youth Council Northwest Khasi Hills District naka bentang ka samai trekam jong senam arja arpui arja arpsau. Haka bau ba jablang karnior. Lalong Presiden bersama Syembor Langren, lalong General Secretary bat kumba arpunyongot kiwe bat kidkod. Ya kini kejenggelang pencen semai, lapan long hati dot sing Memorial Hall, pendeng omyong. Hak bau samna Robert Jun Kharjaden, Presiden ke HYC sengkeme, ulah syeme ke bentaban pencen semai. Hak kejengdan lang ru usor dar kasnong pendeng omyong, ba Barnet semyong, usiem ke himanong klau, ba MPC imli bat kiwe. Dah kejing tim riu dia belai. Bak ke mesin I ialah ngajak riu. Hikulah sem. Bantri hok. Klem kamrandin. Ya ka ribat ngajak riu nyotrep. Lengba nyotrep Youth Council. Subdivision. Yang kau kita siap yang kejing kili. Bang Dono lah ngajak. Kasnap prekan bermasing dah kejing kemubut kejing amlet menang penjanai menang pembaha menang pensian tuju ya kejing sakri jong HYC hakaburi notret hakimi kiker kimer bakti saka jong menjadi bu nyai nur nyai kulai nur yang awas kasem kabalalam nanti yang ini samping begini unit lakumpa andri senem nyosnem mentang kejing alam jong kung kami batuk lahiman kalau perlu kita sabar kami mensimpan kita kita menpentelun dilakukan hak kami kejaka kebongkar kajing agar teng jok HYC dakan Northwest Khasi District kalau kumun pedas dan di luar ya kajing Frank ya kajing Arnold jok kipat pak kamu hak risan subdivision bahkan ni kadang pakatan kami mau yang ke distrik atmosphere sorkar hak kami jalan masuk penang pun kasek ni penpau yang ke jingdawa nak sorkar bakal sorkar kami berburung yang ke jing andut yang ke jing kran yang ke jing kuat jog gipara do perasanan jog kamu hak risan civil subdivision bahkan deh Banuang Mairang civil subdivision bahkan dari benuan rano ya ka distrik administration Bapura hangnya po Northwest Khasi District di Berakui keseng dengan kejincangnya Bapura ya armut di menteri hakan ini katanya bah lese kan ya bah arpeli ki konsumsi basenda arpeli ki konsumsi hakaju ke civil subdivision bangindon ya ki menteri hakaju soka bangi hem belada Uway menteri, ubalalek, ubadenta speaker, buat menteri ubadambat mentah. Kimlah syu, benondra ya distrik kumpulan di kapor mentah so benomba kalau dia ke daerah yang kata makan juga uway. Ngikin pok ya di ngelam. Nadu speaker dan belum jong kami kalian itu assembly, matunjuk lu, yu menteri. Berepet iki yang ketenang buatan khusus bagi weng. Babila berjalan mengadong matahari. Berpenuh dong no, yang
kejing kuat jong ka district hi Parokaway kai Swasi Northwest kasih hil hi Parokaway kan ayo ketika mon ketika diam syal ni ginong alam ujungi naseng tumi kan ayo ketika mon ketika diam kejungi benar trailer tapi ban penurlo ya kami kejing kuat jong kejek ni ujungi ha kami kejing na kentu ya kisim ya ginong alam senang benar trailer baki bikin lomba baki bikin alam ujungi bakinlah ban penurlo no ya ka kejing kuat kejing serang jom atong kathai mailang batodong kathai mothak mission manyo no district administration lah jom hapo jong kejing alam jong kahiba hapo jong kejing alam jong kisnong kai SYC dari bansim dia di kung kan hun sing kung kan hun sipai habor haman pangilek hakado rajaka misayong bak SYC kamlong halo di kidor barhiba kamlong halo di kidor barai bak kamlong halo di kidor basnong hendrai katanya kan hun sipai jong kidor barhiba kadai kan hun sipai di kidor barai bak kidor basnong ladak hima karat bak kasnong kadon kam yang SYC hakano on kapor banyada banyele kan penek bangsa yang kami bekerja beliau kai SYC kalau balakoi kami semak ladak hima hak saubra lalu kahima non kau bagi kau anda kirai bonong bodak kahima yang berterikan dengan LP KSYC kena rengkap babi lalu kahima kau kiram bonang di sekmat ngide berhikai yang kisahlah kita ni bakin terai semak ngide berhikai yang kisahlah kita lek kamkai bakin hakajik kawede KSYC kena rengkap babi kesemua kau ban penting na bagi samla kami kindai bagi meleka mereka kita bangun